大家平安，条条vai tu chua ka jam naman na makai china na sulivat. Saka tu chua ka jam naman aurita supui na kai nuat sama si imazai tua kulin tua sangasan. Imazai tua tapuru ka tu ita suratan, imazai tua dosa karam, patu tapuru ka tu wunu makaram. 哥林多前书11章2节到16节。Pai kuno zengerau ayatwa apatara kemudanga no pa ene tenakan au pasusu sumun uta tuaku sini tau chika tanumu na toro lakwa na salingakan tu kemelangamu tu tikiri situ mavana namasang uru nuatara macidi-cidilan au alai au anamasang uru nua vavaya mavana skela au alai au anamasang uru ni kirisitu mavana cemas au alayanga no inuri no pakelang toa kai noa cemas ana ki urem toa uru uri papakisya tai kirisitu anamasang uru ni maju lakwa avavaya nanga no inuri no pakelang toa kai noa cemas saka inika na ki urem toa uru uri na pakisya toa skel a wa alai ayatwa anamaya tutsu mama wangata katwa tinitawang anga avavaya no inika na ki urem toa uru unui ya uvan lakwa sini kasya unuan itintabang uval no vavayan no ayamun ki urem tuanu uru au alai sikuda ki urem tua uru ayatwa dimaju na kiparo kina kemuda-mudan noa cemas saka namasang ligu noa cemas au avavayan namasang ligu noa ualai ayatwa kapatagil inika manu kinasitwa vavayan mati ya ualai mavana vavayan kinasitwa ualai au inika masang vavayan sini ati toa ualai masang ualai ya sini ati toa vavayan manasika vavayan nakuya no inika ki urem toa sini pukelang toa sinika sang vavayan masang paalayan toa marka sa sekaulan i tari vavau lakwa ata kini taayavan toa marairai au alai katoa vavayan inika makaya anekano taino ayatwa vavayan kinasitwa alai mati anamaya uta au alai kemasitwa vavayan simpualak saka nanemane manga na kemasitwa cemas kinmenemu kimaju no inuri-nuri vavayan toa cemas aki na sejalep no inika na ki urem toa uru au aki inika muna kemelang kimaju tu na seminia no ruadu uval no alai lakwa no ruadu uval no vavayan mavana sikisang parawa seni maju ayatwa aisua uval inati te maju toa uri si urem pai no izwa sau kinnem tu pa etsu anan ivu nekanu ta kakudana namaya toa zua au marka kiu kai no cemas nekan uta aicu kai no cemas satu cua kajam deman asini pupatarwan tanuten入境随俗
虽然现在的教会没有门徒的问题，但是教会在公众礼拜中还是有些原则与秩序需要依循。例如，当礼拜已经开始进行，信徒应保持安静，避免交头接耳聊天，以免干扰他人和影响礼拜秩序。有关敬拜的礼仪还包括不迟到或早退，手机关机或关静音，不饮食，勿着勿太随便或过度暴露等。而主礼者、司礼者及担任各项服事的同工，必须预先做好准备，并注意服装仪容及合宜的形象。这些都是信徒与服事者应该共同维持的敬拜礼仪。面临棘手的问题，教会应回到哥林多前书10章23节到24节所说的：凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。基督徒因为爱，并为了教会合一的缘故，愿意在自己喜好或坚持的事上做某种程度的牺牲，以便使礼拜能荣耀上帝，注意他人。Sinaya tutsua ka jaman-jaman dan tinama polat入境随俗。Sa aicha sinipaki naman基督徒的自由是什么？我是否愿意为了教会的合一及礼拜的秩序，而放下自己某些坚持与习惯？Sinaya tutsua ka jaman-jaman sinipaki naman na tinanagama lua kinum tama na sinipaki naman saka kainuli。亲爱的主耶稣，你是道称肉身的主，为了使人得救，你过着入境随俗的生活，在凡事上荣耀了天父上帝。求你帮助我，凡事为荣耀上帝而行。奉你的名祷告，阿们。Madi-madi tutsua ka jaman-jaman nama kajina misra selang asumupu kilaroi tuama na kainua cemat lacapina ene secapa susuin ayakana pasamalau sakala cina na sudiva tutsua jakan edawan 大家平安。